fia whaawhenua I atu I lau whaafonga anga I nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. O le a vave ma whai ngō fia na mau e tangata wā a fia ona o sauanga mata ngā ma sauanga tau usua inga, fe soa soani tau wala mai le tau I o whaalavelave whaafosei. A mata atu I le aso sa a sau nei ona tatala le whainga fō wa tōru tau sanga o whau mai, ma olo o tau lai lea I tangata a fia ona o sauanga nei. O fe soa soani nei tau wala mai le tau I o whaalavelave whaafosei, o lea tu umai eile se fulu whai tu lai whaatali ei whaatala noanga. Peitai, mo le maua a toa le fesoa soani e au fia ima fesoa soani tau tupe, e mo o mia le tatau ona whaia mua mua o ilo I longa. Ma o le alawa e whai si umi o tatali ona o le toa laiti o tangata e whaia whaatala noanga. Peitai o le whainga fo o le awha a whai ngō fia ima vave ona maua e I lātou nei le fesoa soani, lātou te mo o mia. O le fo iwa iai isi providers e lua se lau lima se fulu wa wha au popo I lalo le au nanga fo, ma o lona winga. O le a wha e titi ai fo I malitaimi e whaatali ai. O se tasili nei o I tua au nanga le tau I o whaalavelave whaafosei, o le ana mawhaiona fesoa soani le lata I le tolu se fulu iwa afe tangata I le vao le lua afe lua tolu, ma le lua afe lua wha, ma talu mai ona whai, wa tusa nei ma le iwa sfulu maltasi afe tangata ua wha o ngā ina. So e leo se tasi o whale au ki lani sauti ana po ona o whainga tau whaamatau whaia online. Whainga tau whaamatau nei ta oi se tasi o ta mai whaapeo le te o le lua I le vaveau nei, Leana o ai leo I le whale o Tara. Tala mai leo whainga tau whaamatau nei na ta uai ma le la au ngā losi. Ma o tala tau whaamatau fo I na whaia e mātu ia. Wha o ngai fo I leo lana Armed Offenders Squad e leo ina le whale a o whaia lātou so inga. Wa sauai ma le whiau mai leo e au o le whaia. Pe online pe whaia whaafsa ngai e maua lava. Ua pasia le senate au se talia le sai whaasai whanau I lalo le tai se fulu ono tau sanga mai le social media. Ma a whai nei ai alua I o lona winga o se ulua I tū la fono lea I laulangi. O le nei tū la fono e a fia I le whaonga o le TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X, ma le Instagram. Sa wai ma le whaasalanga I whaapea o atu le 5 miliona, po le tūsa lea ma le 5 miliona tupe ni psila. O le pasi ai le senate o le apili, tolus fulu ma le whai le se fulu iwa palota na pasi ai loa fo I le mauta. A o whaasolo pēr whaatala noa ino le nei pili o le atu umai le tasi tau sanga I platforms ese o tā ua, e whaata pena ai ele I whaamalu sia le tū la fono. Tali mai ai le meta e ana ina le Facebook ma le Instagram, o se tū la fono wa whaanatinati. O le soito e tala noa le pili le nei e le mauta, ma a o mafuli e le lango le tu atelo whai pule, wa sa wai fo e male popolenga o nisi I le whaasala tu ai mawhana we whaia ma le ma fauwhauina. Wa iai nisi o vaenga le atunu ua toe tautino e le lava whaia o ngā moa o ngā le lua whelua lima. Toe moli maule to atelo pule a o ngai tala le ti o whaavau malua ni usila e mo o mia nisi whaia o ngā whaau popo. E le ngata la o na o le whaau popo o whanau o ngā lo o mai matangata whainga luenga o mai mea tunu I whafo. Ai whaapei ma le whaau popo release times a whaia o ngā lea e alua I e le tausanga a sau. Wa whai mai e fo I o leo lo whaau popo pia te alo sanga mai whaia o ngā iatunu I whafo. Peitai, o le mana o ngā lo o iai, o ni ta alo sanga mai whaia o ngā lo I tutonu a New Zealand. O le popo le ngai whaia o ngā nei o mai iatunu mamau. E le umi o na nonofo. Whai mai aina le asosio pulea o ngai Southland o le lava e paso e su e nisi whaia o ngā. Ma o leo o e lava I nalu I mea ni tu e whaafisili nisi o pa anga o lo o ngā lulue maa o ngā. E fesoa soani mai le sa I lingo nisi whaia o ngā. O le toa ngā o whaia o ngā I le ngata wa o ngā tūlanga lua, ai whaapea I fo I makolisi mawalulunga. Ma tala muli, tasili polo keti, ai whaalu e le fitus fuma le 2 miliona ale soifua maluluina. O se tupe tele whaapea na whaalu tutongi ai consultants ma I lātou na whaafai ngā luenga o ni kone karate. O se tasio kamupani na alu I aile vai ngā tupe tele o le tino I tupe o Robert Walters, le ana tutongi I ai, le se fulu fitu miliona ma e whaapea I whaawa watu ai le tausanga fōu, tupe whaalu mo le polo keti. O le vaulo o ngā tutono le lua afe lua ma se tema o le tausanga le nei, le ana whaalu ai lea vai ngā tupe tele ma o polo keti fo I wato e o lea ua tonu pō. O le toi whaailoa o le vai ngā tupe o sauai a o whaatala noa le vai o le silia ma le tasi a whe tangata whai ngā luenga I le vai ngā IT, a le matanga luenga le soifua mālu luena. O whai ua toi tala la Radio Samoa, manu yale nei tae au.